ya viongo na katuko wishwa na njira mwanya tuya kwa mheshimiwa kana mbunge Otigania East Mpuru Abori mbere yangu sokiri nkatho muno mheshimiwa no ntubo tukaribisha akwa akuru ari no twerewe be no introduce ke mutegere bwaga muno to Meru community kuma dosi makato nyeri na mbona ngochoka nkabe nyingi muno kile Meru TV na There FM na Meru TV. There FM na Meru TV. Nkoibaga muno ntubako ya ndene musio yako na kwa karibu sana na mjisikie mko nyumbani. Mheshimiwa niyo interview yetu mbere kubwethia Meru TV kuma wewe unkuma itene ya mbunge Otigania East. Na ate omba kwera mukari Otigania East kuma ari ukuringira kura. Oh, very good. Mukari Otigania East mbona nkando choka nkabinyi ngene nyamono kenda mwera ibo bantu bakure baringe kure nyige munenye muno baringe kura na funjo baringe kura na nkoro emwe na utembe cha badei baringe kura baishe mutongori waba kudura na banu bachoka ntwa baringe kura ngiri 3240 ngimi mudongo tatu na ithatu na 240 against ore are kumuyumbe aringwangirie 10 that means batamwenda completely na nibo tukora kwa mutiania nkendo mura mutiania nkata ndi antu mutiania east kwa jumla ntiathora na mutianio ukuma Karama ukuma Muthara ukuma Mikindori ukuma Giosana Thangatha bonde karingara antu amwe na karutangwe equally then Otigania East tukemye itoziretie ntukweyana kumoyo unkumetene keu imanto yare ko mbeta kwezira okebwezerie mukari Otigania East kana achievements iroitete okebwethia number 1 then Otigania East ngoira majority ore na tia ko na CDF na project serikali tanje kurutura ngugi number 1 kuna barabara ewe Karama Mbaranga Karaserundi barabara ile already indombre kuona antu Ministry of Works na contract na already kuvivwa so the process number 2 kuna barabara ekuma vite Mikindore Ngaus igaita kaldiene KK mwethe mwanka muchimukuru already endene tena kitenda niko na kubudwa graveling number 3 kuna barabara ekuma erindiro weta ngutu weta ilaba kababa ita ere tarimo ngoro mdivia barabara ekuma ngutu ekuma erindiro ngutu mwakunati uno endene tenda kuna barabara ekuma ara kwa njimi ikayankamia mwankanya nkine endene tenda na kuna barabara kuna ndrache ngichi na ara njere ya Muthara na choni tukana kubithia kwena TTI Nkuromba lakini tiko impegi just a proposal mbere kitabarona Otigania East tukana TTI ndene ya Karama ndene ya Karama bachwe munda ara to aka in case tone kerwa lakini tutenenkeri tenda ko rantu mentenda korongwa kana ndike barana ndenio na romba TTI ndene ya Karama na KMTC nindo mbete ndene ya Muthara nonto number 1 ukabebana wote na rombete sikulele medical lakini baro rongo tatu tintu akiunya ta apply lakini already we have already applied itogeretie mantu ya stima wata Karamati sorete kingi kuve stima na stima siwekwa last mile nyande kwekwa every word ilwa last week tatore kingi Muthara ya kwa milioni 5 tasoka tatore kingi Karama tasoka kingi tatore ndene ya ngutu na vingi ibituri ndene akunati wale transformers tukwa na sialiwa ya Kabolene transformer ngongwaka transformer chakuma bwa Muthara na transformer chakuma njire Karama ila chiarungamira kuma ndi kumara gitine ko ndi tutokera ida bratomba okeria Otigania East kwa jumla ndene ntukwegana rimwe kwa msando ndio mwinga kerekana eti ya CDF tena katiba ndego lakini
rukia to ndele katiba ndugure to Kenya yes no wira mutegeri CDF we tethera ciana njira ikari me ano kwithira atekumea CDF ni amana mno ndene nthiguru yetu ya Kenya ukiakuraitha primary schools inyingi irokona cina ciakitwe mbere itake schools yakawa na mabati ira nyingi ciakitwe na maigaru watu yao ukiakuraitha CDF the scholars yera ntwa CDF the schools yera ntwa CDF na the scholars baba ikubondo te mwana nyomwe ationa mbe CDF kiri mutongoria ora mwega ora kumenimbia kuthithia CDF ni amana mno tukiakuraitha ke CDF chabaka bridges kutunarasa tumo Ministry of Works batemenya lakini buyumira kumenya tunarasa tumo tutwa na njira amwa tutunjire maburwa tutunjire mudhara tutunjire karama tutumikindire ndanga thaiwo kuona kutunarasa tumo tunini tuteka ndeni tutene ministry CDF numbo kirantu nanto bakomba kuna roje luria ku CDF inyambo yokiritie andaishi wa Kenya kana kwa jumla antu bonde batigani isi kwa jumla na ibuntu kwa CDF ni batiko da chokete na achokere yes na tuke ya Meru County tukimenya we mutongerio munene muno ke siasa Meru County thai tukuona migogoro yo kati atika governor na MCAs na tukuona fete Meru County mantu ya Meru County mpora timya kwa rinenya muno nti mantu ya nene Senate number 1 na indare antuba Meru undi kiroria ndara antuba Meru uni mbarayo muno ntubishie ndwete ndo account nenye muno kila tumera uni mena na group ira yari ku tibingi kanda ugere uni kwa nambia account igairwa kienine ke bilioni 10 ndenda igairwa kienine mpuru huwe wenda bilioni 10 10 milioni bilioni 12 bilioni bilioni 10 ndega wa nonto kuna mutiania kuna mwembe na kuna mwimenti milioni 3 kada milioni 3 ndendaga mbeshe 12 bilioni number 1 tutambia se petroli account tutambia se arutingoge account tutambia se sai account tuta expenses account sio nyenye traveling allowances ilitwa sie kwa kandu balance ile utigara nonto uningo kuloka nemporo ando akuma tiania antwanda ida tiania utukanele Meru balance ile tiara divide by 3 si divide by 3 to a can divide by 3 kada tiara let's say tiara kada 6 billion divide by 3 tukamenya tiania na billion ile tukamenya egembe na billion ile tukamenya na billion ile kile bechi chinenganero bechiria nenganero kukatweka ati bechiria ikayukwa ni antu waitwa MCS otikoma chairmans kime MCS ya kume project nae ni Antoana na ne batiko vivwa na ndikire bechiria watu ka MCA ngwewe ni akusukuma project ira chithithwe okulokera bechiria ora nisigaitwe na bechiria chigairwe MCA wangu mwene no thina ya area nukume number 1 mutiani aokira number 2 mwegembe akaokira number 3 mwimenti akaokira na nke kwenda kwera kama utindwa idra indene ya Meru yetu ya county utidina lakini atongore bato kuvura tawe mangabanas muntu atongabana kave ya mpronto aburi ngeve itika ngabana ike musiyokwa ikiana bakwa ike mwekuru kwa kama cousins kave na bankiro ntere nike bankiro bakwa into akeu iyi ni mbecha cia thirikari yetu ya Kenya mbecha kumunene central government ikenene county government nikena chimbo tethia mwananchi wa kawaida lakini likia kwa mtu atuka atemia akwantirika atemia kuthikirika atemia kwa anything ibonto kana kwa ndipo ndo aburi utongoria bora bwikuna na county ya Meru tutongoria bona Murungu tutongoria bona Nkoma nonto number 1 utibu kumbikanikia tuthani mtu giti achoka chenjia o uke Meru o na kenda kwenda vile makosa undi mpuru mbori nana ndo ngabana ni mama ndawa takibara everywhere na utemu yumbi ungi ndene Meru County amere kuwa ngabana ni mama iwoni all the way ndete goji ndete kibirichia
ndeta nde Igembe North, ndeta Igembe Central, Igembe South, tigani East West, ndeta Buri, North Menti, Central Menti, South Menti, kona sionde. Ayumbe uba kuo, utenye umwenda ikuwa dona kiwa ngabana ni mama. Mtu ura ngabana ni mama, impronto Aburi. Taura kiretu murungi ndaisi, kimiru kwa ndaisi ni onkeri yandu. Ndonki yandu. Ndipo ntukwenda kuwa. Tena ndo kawira Mwangasa. Mukurona rigere thimu. Nanda tape ya nkamichetha. Ara kuthibunda mwe nkamichetha. Ani gethimu na murino wa mbere murega. Ambira wa kuwa sore. Na mwana no ira rongo yatiania. Wabera ngokona ka company ikumni yeli karama. Kora company ikumni yeli. Keno mpangwe. No ngokona ka marito mwe ko kona na ba ko bandika. Ambira njenero bunu bari rongo. Ndamureta TV ne. Bunu rongo. Ara weta TV ne sauti ya chetho. Nene disionde Shamiru. Nikena ntwetikie kawira muntu abari yanu murongo. Kwa mheshimiwa tukeme yambari ya kere Senate tuluelie yambari wa saidi ile tuwe akare okiluka kaneke akebeletene imbia akareka kanana tia umeru kwa amiru kwa namba ona kya beletene mimi mtu bakanga bana na ka point ndipite wawe na mimi lokendelea umente da mundu tena loni nondikira we namba 2 akia kwengwa gitene sorry akara kwengwa gitene akaringi the next 3 months aka impeach rengi no to tena heshima kwa aka impeach rengi of course definitely no to number 1 utibu mba wekera mudharaba nkingo kwa Yesu Kristo utibu mboka matarudhario yaruro kwa katoliki matarudhario na mudharaba uchoka wario rongo dhario kalukwa kwaira kawira Mwangasa na lukirwe ni mudharaba yo winkingo muvenyero muriao alete goji arabatiri na batiri amwira ukaangaika thai nan ndacho kanda amwira ndamwira ukaguthira ukorona katholiki ndi kwenda kwira ukare vyonko ukaangaika thai yakwangaika on 27th ile gambare kwanjiria the Senate na ndinoma ya prekombana ikomana ntu ile uma ndinoma ile uma ene ntupate kurongwa kenda na ira ndumira karama vindirio kenda rumire MCS vindirio meote urongo bro note into urongo eretwe so kawira hakwana antwa miru buthigire bamno na mtu kwa wana kwana impronto Aburi na impronto kwa kwana kwana uteke ngorombana ne Meru County ndiko na mono kwandikwa ndiko na mwekoro kwandikwa ndiko na biashara county kinya ngabana okay ya ndiko na mpa biashara I don't to be given anything in Meru County ndere na kyan kwanda ke imero rutorongwe lakini nkenda kula ngabana wakayukia na mwandibazi ndo ada mwa kwa advice waka impeach kan kwa mbia Meru si aero kinuru stadium ndo mu Mpuru isha county government na ndere mbia Meru County iwa aero kinuru atia wenga bana nkwenda urutambia sia kushi petroli urutam expenses yaku sia bichara rute sia chai rute kila kitu the balance divided by 3 mutiania Mugembe na movement ndo ni haki yao na nio proposal Mpuru ndene mwaka yote najua tukila mwaka omweru na mheshimiwa okweta kinoru ndari kana ntu ababu na mwamba na ira kinoru au milioni mana kenda isi arituko bwethia stadium lakini eteke state ini atio karibio kinyawe abati kwethira ekini nate kuombera kweza kwikareka number 1 no leo kya kulo we ndigura toka to dinde na corruption mbejira charirwe number 2 no kurikana we munya atira milioni mana na 700 million sia locust na situne na county na kreto atia mbeje unde na county na rwato yao locust yale jira yao kwa locust yale ida itika kwombe ida nya Gembe yale mtu ati ya kila kitu chenga kwa shara timau shara kwa jibu gaiti mbeje cha locust yende isi atirwe ile kwa mukono mtu idariwa ndikira we so angora kuatia kila kindene ya Meru County ni corruption mwekurora bwangu mwene mu biashara ituje na leke limiti ahora kwa East Africa President Cement niwe mtombere kubutithia mtoza Nyamoko MD ora alikuwa wa East Africa President Cement na tuna evidence ile aja ile nyimu neku evidence hiyo na kesi tathira
ile tuli au kile kitu ma woni ndo Meru County ndura ndo ko benefit wako woni ngayo ko ginya ko dakiro kirante thiri na mwako kwa tubele turi antu bele muchiyo ndo yara moyo ambena mutiani na movement kuna mweto urandamu ekolokira abana al minister ota na tro maun na kreto murugi eto tarenga bana na ntwaru wakina kirengo tuli mwankala fadambeko ekaira ruji ala tutereta turu na tuli weto twethira ndamu twe one battery twe one dam ya 10 acres ige kumikurukia muchiumu kwa tanara ndamu ura ndamu na eko lukonde na parliament ya 7 billion that time that like na kuna convention kwa 20 billion na 7 billion si kwa kando nikenda ura ndamu kutuweke watu karanda kaine ndamu ndakaine ndamu tia 10 acres ndakaine ndamu na kenyanya lakini nyinyi wa Nairobi mzima kana mangoma sakosi na langu wote onite na roho wakomochi tando yirao kanda woni kana muyemba tathuka kanda woni kana mutiane tathuka nikenda gembe central kuna makiengo mwangaiti rwanda rwaro tathuka nikenda toba mutwati na tatamani patathuka nikenda toba mudhara na karama patathuka nikenda toba kunati patathuka nikenda toba kenjai kirete ruhi na tarenu antoba patathuka kukeke kure Meru County corruption ikathira corruption now ndi kwira kawira mwangaza na nda mwirenya mathikone ya mtu munya ndamura urandamu ya 10 acres ya 7 billion that one ya 20 billion ke 20 billion anjia rujirura tukala ndakaine tukala Nairobi nikantu mtu bomba ukira au ndo mpuru umaira itima ndo muchiyo kwa nende basa ko with the self creation ukiritra mtu mpuru manta kumenya yakari kwa umara tu mpuru ngakuwa bu ngapura kwenda ki ngapuru imbi oni kwenda uteke nothing no tuko nakyo kandenda kuwa mutiana tethwe movement tathuke mugeme tathuke okay awete imenti ndo yachiteka kimeru bu okay atiane to uterwe na rudo runyambe au nenda mwiro na beshirio para soko baadhi makosa na ikan kwenda kuwa bu na ngawenya parliament baadhi ya makosa nenda yenye minister wa water nuntunye PS wote mchoro kwa bwana Mugambi ndabere ndamwe banjire thanga ndamu banje kandamu kanini bari place na urandamu thanga ndamu enji amuchimo enji etia Kilimanchoma rujurura rutemeweta mawa rujurura tumeweta mutwati rujurura rutemeweta mudhara rutemeweta karama rujurura tumeunya ibaitika yetu bunya itika natibonde ndikera we so natakwenda kuwa iba misuse be serikali weta kuinja thanga ndamu antabudhia urandamu ile kanywe mtu kunate ile kanywe mtu mudhara ile kanywe mtu mikidori ile kanywe mtu kuma mutwati ile kanywe mtu kuma egembe na itibu nanjele njerekena ndikera ntwakiu na nyondo aikwa ile au muwenga bana waka yukietike Meru County kenda waka yukia kana kadhi waka wira choka ntoko na bati choka edri wa choka no ntoko na bati choka urandam no mpura ko demand that raba dio yake 20 billion lakini 20 billion mbeza kini kuna Cameroon na Haror ya na 30 billion kia tuma Meru makroni nimbi kia tuma mutiane makroni nimbi kia tuma muyembera makroni nimbi na wamala tikwete na kireto tikwete na ntwaro kia tikwete na kirengo tikwete itwani na vonya mushi yokulukwa na mbechi ilio inachetere nechere na county tibungi utindo kidenyo ko kawira tena bahati tena bahati no okay tukijireri mheshimiwa no were mutigania na Mumeru wenze in particular omwe message yaku kaita katwe Christmas message yakwa mutiania ne mwaki no mwana mutiani bwaga muno antu batigania east ibwaga muno ntu akura yenu ira baringere nambo chokere nkavo utemchezo ya antwara baringe kura 33240 agire siku ngiri 10 na ibo to kona ngwenda nje kurutangugi stima last mile yaje watakona siombe Kenya watu nasiba nje kuona stima ego to rikingi mudara bya more than 4 million ilwa to rikingi ne kwetu na kwetu ngutu to rikingi kyote to rikingi no lazima siwekirwa rurito to rikingi no lazima siwekirwa na kona sio tiani tukana stima na stima ile tikiti na tigani ya east kinyo kuona every primary school hotel transformer ukulukira mporo twaburi barabara alikuwa bakalwenya kama akionko barato teko nyi mwichorere
so ankondo wera ngabatethia na ngabatangwira nkoro emwe na nkienda bantu ya thona tiania orotho mutiene kuma ruguru orotho mutiene kuma gatigati orotho mutiene kuma gaiti bonde kayukentu umwe na nkienda takia Meru thionko ndongi Yesu Kristo agiciarwa aciarwa nkoro cienu aciarwa kimugo yenu aciarwa miterene yenu na mekanene ya Meru na nkienda kwante kwa thona Meru kuma thosi mangato nyiri orotho mutharaka orotho mutiania orotho muyembe orotho muimenti orotho mumika muchuka bonde mpronto aburi akabaringanira na bwana thionko ndongi na mwako mweru ya mafanikio na mwako mudhongi ya baraka no ntukume mwako mweru tukara tuna ngabana umweru kinyambo yembe no are kundi akobokiko katezoki iboya sana mheshimiwa iboya sana no ntubo tukaribisha ako thank you so much ingotakia Christmas ndongi pio kinya wewe no kile mwako moyo nzari pio atuna daktari wetu ara tawa daktari kombudhu no yatukethi nyawe daktari onekana kile la daktari autu mkari Kimeru okera lia Kimeru karibu sana daktari no kolome okethi mutegerio Meru TV no mutakie Christmas ndongi atenda katu aigo gari ka speaker kama iboya sana no kethi mutegerio Meru TV we mwira wewe una we mutakia Merry Christmas Meru TV Meru TV kile mutegeri wa Meru TV dietwa kwa mbeta wa Samuel Kamuthu ndi daktari mushiwa mawa hospitali yako itawa Robins Health Care Limited ni mbithani na branch yiri imwe na Kachongo ingi na Cooperative Bank kungu indu tamu no mawa ni yo daktari na indutete ngo daktari miaka mingi den experience ukundi anto ndawa kontu ko yaruare nkuputakia afya njema na nkawa pole Christmas boboya na nto de mukuru nkera Meru pakira thionko yoba menyere muno kire anto babethi patika ya levi sana patika nywe bangi kana thigara pedre baina mikari imithongi na plus no tune itara kura ngai na ne itara kura thai na ikurare itara ampara tuchoke kwa anda bya kuria bira to anda mbere onto mikwachi na rokwachi na chiwa na ikwa na matuma na into bira to ari ya kenyeji no to itara ikurare na ampara kana drought Ameru tura atu ibarari impara muno lakini ndeko lionga ntore ne kuma imenti Tharaka Tiania Nembe antu baba ingeba irio bira to anda mbere otemichi na irio to anda mbere na inkobera bachoke kwa anda interview pia to anda mbere na kuongera kuningana na president yo Kenya President Ruto na utura to ande mite kwa wingi kenda ngai ne oyo mbakwana poya thatu ni etithia pikipiki na ngari na baba menyere wetithia ngari na speed yetingi muno kusuilia accident no nto itara thionko ire antu ba wetithia ngari na speed ba cause accident na tutibui kwithira twina accident dene Kenya timiro akini Kenya yonthe bui kwithira kimenyera manto ya kurea wetithia ngari na speed pungi ni wamba kwa pikipiki na bo youth bareke kuya pikipiki pathukume mtu baka ora pikipiki chio baketha hapo ngi ikimenyaka bakimenyaira kukombeka ikundi bya pikipiki ibabu ikwithira ira itawa car track ndene pikipiki kenda yeywa tukamenya namo ambetira pikipiki eu kenda bomba kuwatwa
kwa hayo machache kana manto ya makaindathiria kuwa ngutakia Miru Christmas njamuno na nga atongeria ba Miru na botu ba heshima kume MCA betu MP betu na tongeria bonde baba tari ni wananchi na asante sana niboya mno iboya sana Daktari Kaumbuthu tukurekia kwaraniria na mubunge Otigania East Mporo Abori twire yao kwake ntukweru areke ndaumbo twa message yetu twekila ntuko ethionko royo Meru TV na nimbeta Purity Muthoni wethira wina muthenya yo mutharime.